Бонки Миллии Тоҷикистон аз пайвастшавии низоми пардохти Western Union ба Маркази Миллии интиқоли маблағҳо хабар дод. Салом бинандагони Хабар ТВ, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Дафтари матбуоти Бонки Миллии Тоҷикистон эълон намудааст, ки низоми пардохти Western Union ба Маркази Миллии протестингии интиқоли маблағҳои Бонки Миллии пайваст шуда, фаъолиятҳои худро дар қаламравии Тоҷикистон барқарор намуд. Масъулини Бонки Миллӣ таъкид доштанд, ки сар аз 23 декабр соли равон, яъне имрӯз, шаҳрвандони кишвар имконият пайдо карданд маблағҳои аз хориҷи кишвар ба Тоҷикистон интиқолшударо аз ташкилотҳои қарзии кишвар дастрас намоянд. طبق اطلاع بانک ملی سرأول نظام مذکور فعالیتش را با جسکه بانک اروند آغاز نموده، سپس مرحله به مرحله در دوام یک هفته همه تشکیلات های قرضی که با نظام مذکور همکاری داشتند به این نظام پیوست می شوند. انتقال مبلغ از تاجیکستان به خارجی کشور توسط نظام پرداختی وسترن یونیون در روزهای نزدیک имконпазир аст. ёддост мешавем, ки шурӯъ аз 3 декабри соли равон Маркази миллии пардозиш мин хайси танзимгарии миллии интиқоли пардохтҳои пулӣ аз сӯи Бонки Миллии Тоҷикистон ба кор шурӯъ кард, ки муҷиби овозаву сарсудаҳо ва нигарониву сарсониҳои зиёди муштариёни бонкҳои кишвар шуд. این بود دوستان عزیز این ویدیو امروزه ما. شما چی فکر دارید و چه خیلی که میبینیم خیلی هم آسان‌تر شده است وسترن یونیون به کار می‌دارد. شما میتوانید از طریق دوست توسط میتوانید روان کنید پولهای خود را. در کامنتاری حتما نویسید.